Okay guys, tuguhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukemura ikibazo cya simukadi imwe igaragara muri telefoni kandi harimo simukadi ebyiri. Icyo usabwa ni ukora nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, nkakwereka uburyo bikorwa step by step. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ukore subscribe, ufungure n'inzogera. Ikintu turi bukore, uraza ufungure iyi application ya phone, mbanze mbereke uburyo bimeze. Ndayikandaho, tuvuga urugero ko ngiye gukanda akanyenyeri 131 urwego, agira gutya. Urabona ko bita birodinga bagahita banyereka yuko ari simukadi imwe iri muri telefoni, ntibanyereka guhitamo simukadi ngiye kuba nakoresha. Uburyo rero wabikemuramo, uraza hano mugana hepfo muri setting. Ahangaha no application nashitunze aga fresh, uyikandaho gutya. Numara kuyikandaho, urahita uza ukanda hano handitse ngo network and internet. Ukandaho, numara gukandaho urahita uza hano handitse ngo calls and SMS. Ukandeho, numara gukandaho tutungukira ahantu handitse gutya ngo calls and SMS. None uraza uhita ukanda kuri calls gutya. Urabona yuko simukadi yari kugaragara muri telefoni ni Airtel yonyine, MTN ntabwo yagaragaraga. Ikintu uza gukora tukanda hano handitse ngo ask every time, kuri option ya gatatu ukandaho gutya. Urabona yuko noneho byamaze gukunda, ari kuri ask every time, bivuze yuko simukadi ebyiri zose ari Airtel na MTN biri kugaragara muri telefoni. Ubu ni uburyo bwa call. Noneho muri SMS naho nukandaho aza gusanga Airtel ariyo iri dominant, MTN yo itari kugaragara. Nanone ikindi ukora, urahita ukanda n'ubundi kuri ask every time ukandaho gutya. Urabona yuko twamaze kubikora. Tugiye gusubira noneho muri application ya telefoni yacu kugira ngo turebe yuko byamaze gukunda ko za telefoni zose zigaragara muri telefoni yacu. Turebe ko za simukadi zigaragara muri telefoni yacu. Tugakanda kuri phone, noneho twandika akanyenyeri 131 urwego. Urabona yuko bahita batubwira guhitamo. Mbere bahitaga batwereka ibyo kuri Airtel gusa, ariko uri kubona noneho yuko MTN ndetse na Airtel byose biri kugaragara muri telefoni. Buriya buryo rero ubikoramo, witwanye muri ino video, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha tukugezaho.